Yes, reka ambasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Reka nizere ko meze neza aho muherereye hose, mwiriwe mute, mumeze mute. Uyu munsi ni kuwa mbere, ni tariki 29 Ukuboza muri uyu mwaka w'2025. Twinjiye makuru rero agezweho kuri aya masaha, birumvikana n'amakuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nizere ko ubwo rero muhari ngo dusangire aya makuru, ibitekerezo byanyu turaza kubyakira. Aya makuru n'amakuru adasanzwe, n'amakuru ndaza kugezaho ibintu utigeze wumva ukundi, ibintu utigeze wumva ahandi. Uraza rero ko nkundira ubane natwe gatanu kuri gatanu. Ndaza kukubwira ko mujyi wa Uvira kugeza ubu ngubu abarwanyi b'umutwe wa Alliance Fleuve Congo mama 23 bongeye kugota uyu mujyi nyuma yo kubona ibimenyetso simusiga by'ubugambanyi bubisha bw'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ibi byose ndaza kubikuvira imuzi ni muzingo. Ndaza kukubwira kandi ko ari breaking news. Ubu tuvugana Generali Ekenge yamaze guhagarikwa ku mugaragaro nyuma yo kwibasira abatutsi. Mwarabyumvishe ku munsi w'ejo bundi amagambo yatangaje ku batutsi b'abanyekongo, amaze rero guhagarikwa. Ibi uraza kubisobanukirwa neza hano ku Ibendera TV. Ndaza kandi kukubwira ko imirwano irimo kubice bigacika hagati ya Alliance Fleuve Congo mama 23 n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Ni ikatongo, ni ibintu byongeye gukomera kugeza ubu ngubu, byabaye isosi n'agatogo. Ndaza kandi ko kugarukira kuri operation Makabora, nkubwira ko buhongeye kubera imirwano ikomeye. Uraza kumenya uko amagingo yanga tuvugana ibintu byifashe. Ndaza kandi kukubwira ko kugeza ubu tuvugana FARDC yitandukanije n'ibyatangajwe n'umuvugizi wabo ariwe Sylvain Kenge, Generali Majoro Sylvain Kenge. Ibyo yatangaje ku munsi w'ejo bundi kuri televiziyo. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC bamaze kwitandukanya nawe. Rero uraza kumenya neza itangazo FARDC imaze gushyira ahagaragara. Ndaza kandi kukubwira ko Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa itabwa muri yombi y'umusirikare w'ipeti rikomeye. Uyu nawe amaze gutabwa muri yombi na Kisekedi, tayari bamaze kumwambika ipingu. Uraza gusobanukirwa neza uwo ari we. Ndaza kandi kukujyana muri Bunia, mubwire ko umunyamakuru wa radio na televiziyo ya Kongo yishwe n'abantu bataramenyekana. Uraza kumenya operasiyo yo kumwikiza uko yaje kugenda naho byabereye. Ibi ndaza kubikuvira imuzi ni muzingo. Nakubwiye ngo uraza gusobanukirwa noneho ibyo utigeze usobanukirwa na rimwe, ibyahishwe byose uraza kubihishurirwa no ku Ibendera TV. Ndakubwira kandi ko abantu ba hafi ya Kisekedi barimo gushinjwa ubugambanyi, barimo ngo kumugambanira ubutitsa. Uraza gusobanukirwa ibingibi uko bimeze. Ndaza kandi kukubwira ko umuyobozi mukuru wa televiziyo y'igihugu ya Kongo yahambirijwe. Uyu akaba yirukanwe, akaba ajyanye na General Sylvain Kenge. Uraza kumenya uyu muyobozi wa televiziyo we umweyo umukozeho gute, kuzihe mpamvu. Ibi byose ugiye kubisobanukirwa hamwe na twana ku Ibendera TV. Nitwa Umukada. Birumvikana amwese rero, nizere ko mwiriwe neza, nizere ko meze neza, nizere ko mukomeje kugenda mwinjira mu musozo w'uyu mwaka neza. Ariko kandi nanabifuriza kuzatangira umwaka utaha 2025 mumeze neza. Ngewe rero imyuka ni yose, namwe niba imyuka yose munyigaragarize. Ibitekerezo byanyu ndabishaka cyane. Ndaza gukenera like zanyu nyinshi cyane. Niba bamaze kugera hano nk'ubu like zigera kuri 40, nakabaye namaze kuzibona tayari ziterekaho umufiririzo. Subscribe namwe ndabakeneye, abasubscribe bashyashya 1000 ndabakeneye. Kandi nimuze ku ntengo ha, nimuze ku
kumpa mu nama ibintu njyewe ndaza kubibavira imuzi n'umuzingo, ubundi uruhare rwanyu namwe ndaza kurukenera byihuse. Reka rero munyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane ngaruke tuzamuka ku buryo burambuye n'aya makuru narababwiye njyewe namaze gushyikira microphone y'ibintu bibari bombastique. Makuru mba ngomba kuyaguha 5 kuri 5 nta bibazo nibi na bitoya dushaka kwiteza hano kwibendera TV. Unyemerere rero ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya twanzike twihuse 5 kuri kagenzi kako. Yes, reka rero nongere nguhe ikaze mukunzi wacu hano ni kwibendera TV. Wamaze kuhagera cyane, ibitekerezo byanyu kuri WhatsApp ndaza kubyakira kuri nimero ya telefone n'akamenyetso ko guteranya 250 7917000822. Iyi nimero iri kuri WhatsApp. Ani mbere yanjye ndabona abatarama mwatangiye kugendamo mabutumwa mumbwira muti kaze muri studio, mumbwira muti rwose amakuru yatugezeho 5 kuri 5. Ibi no murimo wanjye ndetse ni n'umwuga wanjye, namaze gushyikira microphone ubundi agahuka bakahuye n'umunyutsi. Ibitekerezo byanyu biri, commentaire zanyu ndazikeneye ku bwinshi, like zanyu ziri ndazikeneye ku bwinshi. Nk'ubu rwose like zigera kuri 50 mwakabayemo maze guterekaho, hanyuma ubundi subscribe abantu bashyashya bakaba mwamaze guterekaho. Ndifuza kuza gusohoka muri studio aya makuru tuyageze ku musozo. Subscribe nshyashya 1000 mwamaze guterekaho. Abantu muherereye mu turere nka Kayonza, abantu muherereye mu turere nka Nyagatare, Jambu sana mumeze mute, mwiriwe mute? Abantu baherereye mu karere ka Rulindo namwe nago nabarenza ingohi murabatarama cyane. Hari abantu baherereye Kiziba, abantu mwambwiye ko muherereye mu nkambi ya Kiziba ni mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera, namwe mbahaye jambo nago narinzi ko mujya munkurikira. Abantu baherereye i Karongi namwe murankurikira ndabizi mukabinyereka, namwe rero yambusana. Abantu bari mu karere ka Rusizi, abantu bari mu karere ka Gakenya, bari Muhanga, mwese mubeze mute, ikaze mwese kwibendera TV. Abantu bari muri Kinshasa, abantu bari Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari Kisangani, abari Uvira, abari Goma, abari za Makabora yo hepfo cyane, meze mute namwe mbahaye ikaze mwese jambo sana. Abantu bari mu gihugu cy'u Burundi ndabareba cyane, murimo mugenda munyandikira mumbwira muti turagukurikiye. Ibitekerezo byanyu mukomeze mu bidutambutse kuri nimero yacu ya WhatsApp, mukanya ndaza kubinyuzamo amaso aha kuri YouTube channel yacu ya Ibendera TV. Nabyo ibitekerezo byanyu nkabihanyuza, ubundi mukanya ndaza gufata akitso mbinyuzemo amaso ko byakabaye. Abantu bari Kampala muri Uganda, mama bebe bimeze gute na papa bebe ndababona cyane, mugenda mumbwira muti turi kumwe yambusana. Abantu bari muri Kenya, abantu bari muri Tanzania, abantu bari Zambia, abantu bari Sudan, abantu bari Malawi, abantu bari Mozambique, mumeze mute, n'abantu bari muri Afrika y'Epfo. Mwambwiye namwe ko musigaye mudukurikira kandi mukatwumva neza, ubwo rero namwe jambo sana. Abantu baherereye muri Canada, abantu baherereye mu Bubiligi, abari mu Bwongereza, abari muri Australia, abari muri Norvege, abari mu Holandi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe mbahaye ikaze. Twanzitse rero nta kintu n'iki na gitoya nifuza ko kiri buze kumbangamira, kubera ko ubwino ndabufite, ama operation ndayafite menshi cyane. Nta kintu rero nifuza ko kiri bumbangamire usibye wowe ushobora kumbangamira udatereka like kugira ngo bime courage na morali nyinshi, usibye kandi wowe ushobora kuza kumbangamira udahita utereka subscribe niba uri mushyashya ugeze hano nawe kandi utari kuma igitekerezo ubwo ngobwo rwose nago buri kunyereka yiko turi kumwe ko courage nawe uzifite uzambaye muri rasoro. Reka rero ngewe nkubite mbangura amakuru nicyo kintu cyanjye kiba kinzanye. Mwibutse ko uyu munsi turi kwa mbere tariki 29 ukuboza muri uyu mwaka wa 2025. Urabona yuko iminsi sigaye ari mike kugira ngo dusoze uyu mwaka. Rero imiriro igomba kubageraho, imiriro y'amakuru ariko atari imiriro yo kubatwika, igomba kubageraho 5 kuri 5. Reka nkubwire ko twanzikiye mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
arwanye ba Alliance Fleuve Congo mama 23 tayari bongeye kugota uyu mujyi wa Uvira. Ibi namakuru angezeho aka kanya turuka mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nyuma yo kubona ibimenyetso by'imigambi mibishe barwanye bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Byamaze kumenyekana ko FARDC ifite umugambi mubishe wo kongera kwisubiza uyu mujyi wa Uvira. Nta mikino rero abarundi, ababirigi, abacanjuro na wazarendo ngo abacuze umugambi simusiga mwibanga rikomeye yo kwigarurira uyu mujyi wa Uvira vuba na bwangu. Radari z'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo na maneko zabo rero zikaba zahise zitahura uyu mugambi, bakaba tayari ubu ngubu bahise bagota uyu mujyi wa Uvira. Reka ibi bintu nyemerere mbiguheneza mba nshaka gusobanurira akantu ko kandi operation aha muri uyu mujyi wa Uvira zakozwe. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 bongeye gushinga ibirindiro bikomeye cyane mu bice byose bikikije uyu mujyi wa Uvira. Nibice bitandukanye nakubwiramo yenda nka bikeya. Tayari mu bice bya Kavimvira haruguru aho ngaho tayari abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo bamaze kuhatereka ibirindiro byabo ahitwa Rama Uvira, naho tayari abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 bamaze kuhatereka ibirindiro byabo no mu bindi bice bitandukanye. Akaba rero ari ibirindiro bongeye gushinga kanga mu rwego rwo gucunga buri kimwe cyose kugeza no kunyoni guruka kugira ngo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 bongere guha umutekano kandi bakomeze guha umutekano urambye w'abaturage baherereye muri uyu mujyi wa Uvira. Uyu munsi ni kuwa mbere, ndakubwira yuko ibingibi nta handi wigeze ubyumva. Ubu tuvugana rero abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 bamaze kongera kugota uyu mujyi wa Uvira. Ikindi nakubwira nuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 mu kugota uyu mujyi wa Uvira muri bibirindiro byabo biravuga ko bamaze kuhamanura intwaro ziremereye cyane, bongeye kandi kumanura radari zabo zikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Nakubwira rero ko ibi byongeye kuzamura intera yo ku rwego rwo hejuru. Reka dukubitire Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwire ko General Sylvain Kenge amaze guhagarikwa ku mugaragaro ku mirimo ye nyuma yo kwibasira abatutsi bo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kimaze gutangaza ku mugaragaro ko General Major Sylvain Kenge Bomusa Efomi yahagaritswe ku mirimo ye nk'umuvugizi w'ingabo za FARDC nyuma y'amagambo yavugiye kuri televiziyo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki 27 Ukuboza muri uyu mwaka turimo 2025. Amagambo yavuze afatwa nk'asesereza kandi agatoteza abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi baba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara rero igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyasobanuye ko ayo magambo y'umuvugizi uyu wari umuvugizi wabo yavuze adahuye na gato ngo n'umurongo wa leta yabo, haba ngo ku ruhande rwa Perezida wa Repubulika Tshisekedi, haba kuri guverinoma cyangwa ngo ku ruhande rwa FARDC muri rusange. Ngo aya magambo yavuze akabanye neza na gahunda zabo kandi ngo ni imikorere yabo. Iri tangazo rero rigira riti ayo magambo yavuze anyuranije n'indangagaciro za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'inshingano FARDC yahawe n'itegeko nshinga ryo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC yongeye gushimangira ko yiyemeje kurinda abanyekongo bose nta vangura icyo ari ryo ryose. Inasaba abaturage b'iki gihugu gukomeza kubumbatira ubumwe bw'igihugu no kwirinda
kwirinda amagambo n'ibikorwa by'urwangano. Igisirikare cya FARDC kibukije ko inshingano zacyo ari ukurengera ubusugire bw'igihugu, ubutaka bwacyo n'umutekano w'abanyekongo bose, ndetse bikaba byakorwa n'ibyo byasaba igitambo gikomeye kurusha ibindi byose. Iki cyemezo gifatiwe General Sylvain Ekenge kije mu gihe igihugu kiri mu mvururu n'amakimbirane yakomeye ashingiye ku bibazo by'umutekano ni ingaruka zikomeje kugenda zibangamira ibice bitandukanye muri iki gihugu. Ku ruhande rwabo Alliance Fleuve Congo 23 yamaganye amagambo y'uyu General Sylvain Ekenge, ivuga ko ari amagambo ari mu murongo wo gutegura genocide igamije kwibasira abatutsi b'abanyekongo muri rusange, cyane cyane abagore n'abana. Iyo mvugo nk'uko babivuga ngo ishyira abatutsi mu kaga nk'ibikorwa by'ubwicanyi n'ihohoterwa no kubahutaza n'umugambi mubisha ngo urimo gutegurwa. Abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo nabo bagaragaje ko badashyigikiye aya magambo. Uwitwa Claude Rubaya yagize ati amagambo nk'aya akwiriye kwamaganwa ku mugaragaro nta kuzuyaza, kandi akagenderwaho hafatwa ingamba zihuse z'inzego za leta. Kutagira igihano cyahabwa uyu byafatwa nko kwihanganira cyangwa kwemeza mu buryo butaziguye imvugo z'urwango nk'izi no kuzishyigikira. Reka nkubwire ko nyuma yuko uyu nguyu rero yirukanwe ku mirimo ye, unyemerere cyane mu kanya ndaje nkubite imiramburo ku mirongo y'urugamba, nkubwire ko uko ibintu byiriwe byifashe, ariko nyemerera nkubwire yuko umuyobozi wa televiziyo y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe amaze guhagarikwa n'ukubera zihe mpamvu. Uyu nawe arazira bimwe muri ibi ngibi byatumye uyu Sylvain Ekenge nawe ahagarikwa mu kazi. Reka nkubwire ko umuyobozi mukuru wa televiziyo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze guhagarikwa ku mirimo ye. Ubuyobozi bukuru bwa televiziyo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko bwahagaritse by'igihe gito umuyobozi mukuru wabo ari witwa Oscar Mbari Kahiji mu rwego rwo gukumira no gukosora amakosa akomeye avugwa mu mikorere ye y'itangazamakuru. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'uko uyu muyobozi ngo yemereye ko mu buyobozi bwa televiziyo hatambutswa amagambo ashobora gusebanya no gupfobya umuryango w'abatutsi b'abanyekongo yagarutsweho n'umuvugizi w'ingabo za FARDC General Sylvain Ekenge Fomi. Uyu muyobozi rero akaba nawe yamaze guhambirizwa byihutirwa cyane azira ibi n'ubundi kuba yaremereye uyu wari umuvugizi wa FARDC agatambutsa amagambo y'urwangano ku abaturage abo mu bwoko bw'abatutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi nawe bikaba bimaze kumukoraho yitwa Oscar Mbari Kahiji. Ubuyobozi bukuru bukaba rero bwasobanuye ko uyu Oscar Mbari Kahiji yamaze kuba ahagarikwa byihutirwa cyane. Uyu rero nawe akaba ibintu bitamugendekeye neza. Ubu tuvugana n'ababwiye ngenda bakubita amakuru mutigeze mwumva ahandi ariho hose. Hanyuma rero ni munyemerere twerekeze ku mirongo y'urugamba. Noneho ahangaha iyo mpageze ibintu bimbera byiza cyane. Ahangaha iyo mpageze mba numva ari utuntu twanjye ndimo kubasobanurira bikanezeza. Rero iyo namwe murimo kugenda mukubita like ndababona ibitekerezo byanyu ugenda amubiterekaho cyane, ndababona n'ababiterekaho mu rurimi rw'igifaransa mubiterekeho, mushaka no mwiringana mubiterekeho, nimushaka no mu giswahili mubiterekeho, nimushaka no mu cyarabu muterekeho, nimushaka icyo nakubwira igitekerezo uterekeho. Ubundi mukanya ndaje nkwereke uko ibintu mbigenza. Like zanyu nazo ntago ndimo kuzibona, muterekeho like bantu banjye, muterekeho kandi na subscribe. Ubundi njyewe nababwiye ngo ibintu
bintu ndaza kubibagezaho gatanu kuri gatanu. Reka twihute rero. Imirwano yongeye ku bice biracika hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na FARDC ahitwa Ikatogo. Kugeza ubu ibintu bimeze nabi bantu banjye. Imirwano hagati y'abarwanyi ba FARDC na Alliance Fleuve Congo mama 23 yongeye gukomera kuri uyu wa mbere tariki 29 Ukuboza muri uyu mwaka. Ikaba ari imirongo y'urugamba yabereye mu midugudu ya Katogo na Kigogo na Kambiba no mu turere atuhakikije. Iyi mirwano nk'uko amakuru abitangaza ngo yabereye muri groupement ya Karungwe muri sheferi ya Bavira muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni nko mu birometero bigera ku 10 uvuye mu mujyi wa Uvira nk'uko bitangazwa n'imboni zacu ziherereye muri ibi bice. Ndakubwira ko ku mugoroba kandi n'ubundi ahangaha urugamba rwari rwongeye kwambikana, imirwano yongeye kubera ahangaha. Reka rero ngukubite noneho ko ibintu byifashe kugeza ubu ngubu. Mu kanya gatoya cyane ku isaha y'isambere n'ubundi amasasu yarakirimo kuvuga muri ibi bice, ariko ndakubwira yuko kugeza ubu ngubu imirwano naho yagabanyije umurego, bikavugwa yuko barwanyi b'intare za Sarambwe ngo bongeye gusubiza inyuma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Icyo nakubwira nuko abahanganye muri iyi mirwano kongeye kugaragaramo abo ku ruhande rw'Ububirigi. Reka mbiguhe neza unyemerere nguhe akantu ku kandi, njyemba mpabaye kugira ngo nkugezeho amakuru, nakubura amakuru cyangwa rero akwitiranya ibintu uri kumwe natwe. Muri iyi mirwano ni mirwano yongeye kugaragaramo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, igisirikare cy'u Burundi FDNB bayigaragayemo, abarwanyi ba Wazalendo bayigaragayemo. Mu kanya nakubwira ripoti zijyanye n'abatakarije ubuzima akangaha muri iyi mirwano yo kuri uyu munsi. Abasirikare b'Ububirigi tayari bongeye kugaragara muri iyi mirwano. Noneho iby'akabarore mu gitondo, makuru ya mu gitondo nakubwiraga yuko abarwanyi igisirikare cy'Ububirigi bagurukije drone yari yahawe icyerekezo cyo kwinjira mu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo bagahita bayihanura byihuse cyane. Ndakubwira yuko rero kugeza ubu tuvugana abarundi bagira kuri 7 barashwe yari bakaba bongeye gutakariza ubuzima muri iyi mirwano. Wazalendo bagera kuri 3 tayari nabo barashwe, ababirigi bagera kuri 2. Amakuru aravuga ko bakomerekejwe n'amasasu ahanga muri ibi bice. Ikindi kandi nakubwira nuko bivuga yuko n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, amakuru agera hano ku Ibendera TV aravuga yuko abagera kuri 3 nabo bakomerekeye muri iyi mirwano. Uraza kunyemerera neza ubwire yuko kugeza ubu ngubu aba niba harabitabye Imana ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo ntago byari byamenyekana, ariko ndakubwira yuko ni mirwano yari komeye cyane, kandi ngo iyi mirwano yumvikanyemo intwaro ziremereye ku mpande zombi. Drone zagurukijwe, ibifano ngo byakoreshejwe muri iyi mirwano, bombe zagerageje gusukwa ku mpande zombi. Bikaba rero bivuga yuko usibye no kuba ngo abantu impande n'impande baba bakomerekeye, abandi bakaburira ubuzima muri iyi mirwano, ariko ngo ni n'imirwano yangije ibintu bitari bikeya. Reka ngo kubite rero operasiyo ijyanye na Makobora. Kugeza ubu ngubu Makobora imirwano yongeye kubura, ni imirwano ikomeye kandi yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 29 Ukuboza muri uyu mwaka. Ni imirwano yongeye kubera mu gace ka Makobora, ni muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu ngubu rero aha hakaba iyi mirwano ikaba yaramutse mu gitondo ndetse ikiriza umunsi wose. Ni gace twavuga ko kiriwemo indiri y'imirwano ikaze yahuje urwanya ibihuriro rya Alliance Fleuve Congo mama 23 bari kumwe na Twirwaneho, bongeye guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo fatanyije n'imitwe irimo Wazalendo. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko iyi mirwano yatangiye mu masaha ya kare cyane mu gitondo, aho iyi mirwano yirije umunsi wose kugeza ku isaha y'isa 8. Ngo urugamba rwari rucyambikanye muri ibi bice, kandi ngo amasasu yarameze nabi mu kirere. Imiriro ngo yari miriro, urufaya rw'amasasu ngo rwa rurufa
byabaye ndetse ngo umwijima wari wacuze ikirere cyanga kubera amasaso menshi. Ibi rero ngo byaje gutuma umutekano w'abaturage wongera kujya mu kaga, nubwo imibare y'abahitanwe cyangwa se abakomerekeye muri iyi mirwano itarashyirwa ku mugaragaro, ariko haravugwa impungenge zikomeye z'uko aha hashobora kuba harasiwe abasirikare benshi cyane kandi ku mpande zombi. Iyi mirwano yongeye kubura hashize iminsi 3 gusa. Ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 ryivanye mu gace k'amakobora kari karafashwe mu minsi ishize. Gusubukurwa kw'iyi mirwano rero byongereye impungenge kwihungabana ry'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara y'imitwe yitwaje intwaro imaze imyaka myinshi ibera aha muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo kandi ikaba imaze guhitana abantu batari bakeya. Kugeza ubu ngubu inzego za leta ntiziratangaza ku mugaragaro imyanzuro mishya yaba yafatiwe ahangaha muri iyi mirwano yongeye kuba uyu munsi, ariko kandi ngo na abakomerekeye cyangwa batakarije ubuzima muri iyi mirwano ntago imibare yabo yari yajya ahagaragara. Reka rero wangu kubite ayandi makuru utigeze wumva kuri uyu munsi. Reka nkubwire yuko FARDC kugeza ubu ngubu nyuma yuko yitandukanyije n'umuvugizi wari umuvugizi wabo ni Generali ni Major General Sylvain Kenge, biravugwa yuko uyu nguyu ashobora kugira gute, ashobora kuza gutabwa muri yombi. Ndakubwira yuko bivugwa yuko uyu nguyu ashobora kuza gutabwa muri yombi. Reka nkubwire ikintu ushobora kubiheraho. Witwa Lieutenant General Banzamwirambe Jire, uyu amaze gutangaza amagambo akomeye cyane avuga yuko ibyo uyu Major General Sylvain Kenge yakoze ari sakirirego ikomeye cyane, ngo kandi ngo ibingibi bihabanye n'imyumvire y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Uyu rero we akavuga yuko ngo ibi bishobora kuba bijyanye n'imyumvire ye ku giti cye. Ndakubwira yuko ibi bishobora kuza kumukomerera bikomeye cyane. Ubundi reka nkubwire uyu nguyu witwa General Sylvain Kenge ku wa gatandatu yagize gutya, ajya kuri radio na televiziyo by'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. My friend yicara kuri microphone nkizi nicayeho, arangije mu magambo yatangaje yabwiye umunyamakuru agira ati, iyo ushyingiranwe n'umugore w'umututsi ugomba kwitonda. Iyo uri mu mwanya w'ubutegetsi nk'umutware gakondo wo mu rwego rwo hejuru uhabwa umugore, ariko uzakira umwe mu bagize umuryango we mu rugo rwawe ukekeranwa, ukerekanwa nka mubyara wawe cyangwa mwishywa wawe, mu gihe uyu ari we muntu uzabyarana abana n'umugore wawe mu rugo, kandi uzabwirwa ko abana bavuka ari abatutsi kubera ko ubwoko bw'abatutsi buri hejuru y'ubwoko bw'ahangaha. Aya magambo ndakubwiza ukuri, uyu mugabo akiyashyira ahagaragara, ibi itangazamakuru byose ubu ngubu byamaze kumuhagurukira. Biravugwa ko ndetse uyu mugabo kuba yahagaritswe ku nshingano zo kuvugira igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ngo abyanze bikunze bishobora kuza gutuma uyu nguyu ahamagazwa n'inzego zikuru za gisirikare kujya kwisobanura, ndetse ngo uyu mugabo ashobora gushyirwaho ipingo. Ndabarahiye. Reka dukomeze n'aya makuru rero twerekeze i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku murwa mukuru w'iki gihugu. Haravugwa itabwa muri yombi ya Colonel Makopo wo mu barinda president. Uyu numwe mu basirikare bakomeye nawe umaze gutabwa muri yombi aka kanya tuvugana. Kuri uyu wa mbere undi musirikare mukuru wa FARDC yitwa Colonel Serge Makoko Abwana Monjo wo muri batayo y'ingabo zirinda President Tshisekedi yo yamaze gutabwa muri yombi, akaba kugeza ubu tuvugana yajyanwe gufungirwa muri gereza ya Ndoro, kandi dosiye ye ikaba ngo yamaze gushyikirizwa umushinjacyaha mukuru muri iki gihugu cya Repubulika
Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru amaze kujya ahagaragara agera kuri Ibendera TV aravuga ko uyu mugabo ngo akurikiranwaho ibyaha byinshi bikomeye birimo kugirana ibiganiro kuri telefone n'umwe mu bagize Alliance Fleuve Congo mama 23 hamwe ngo no kunanirwa kubimenyesha nkana, kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, gutangaza amakuru akomeye ajyanye n'ibikorwa by'umugaba w'ikirenga. Uyu mugabo kandi arashinjwa gutunga kuri telefone ye amashusho yerekeranye n'iyicwa y'abakuru b'ibihugu byinshi barimo Thomas Sankara, Saddam Hussein, Laurent Desire Kabila na Samuel Doe n'abandi no mu gukwirakwiza ibitabo bishyigikira cyangwa biteza imbere guhirika ubutegetsi. Uraza kunyemerera mbigusobanurire neza. Uyu mu bintu akurikiranweho ngo harimo gutunga ibitabo bivuga kuri nyakwigendera Thomas Sankara intwari ya Afurika, harimo kandi ngo uwitwa Saddam Hussein n'uwitwa Laurent Desire Kabila. Ni ibintu biba bikomeye cyane. Ndakubwira ko kandi uyu yiyongere ku bandi basirikare bakuru bo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gutabwa muri yombi, nabo abazizwa ngo kuba ngo mu byo bakurikiraneho harimo kuba ngo bafite aho bahuriye n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo. Reka twihute cyane, ariko abantu murimo kunyumva cyangwa amajwi ntago harimo kubageraho neza. Munyemerere mumbwire niba murimo kunyumva neza. Reka nongere nkubitire ku ruhande gatoya, nongere mbabwire ibitekerezo byanyu ni mu byohereze ku bwinshi, ndaza kubinyuzamo amaso mu kanya gatoya. Like ntago ndi kuzibona my friends, ntago like zanyu ndimo kuzibona, ibitekerezo byanyu ntago ndimo kubibona rwose, mubiterekaho ku bwinshi. Abantu bashyashya hano ku Ibendera TV ntago ndimo kubona subscribe zanyu, kandi ubwo ngubwo iyo ugeze hano ku Ibendera TV uhite uterekaho subscribe yawe rwose, biba ari ibintu utarimo gukora neza cyane. Hanyuma rero reka nongere nkubwire ngo niba wamaze kugera hano nyemerera like uterekeho zihuse cyane, hanyuma subscribe namwe muterekeho mu kanya ndaje mbereke uko tubigenza. Reka rero dukubitira Bunia mbabwire ko umunyamakuru wa televiziyo y'igihugu yishwe n'abantu bataramenyekana. Bandimwe bakora umwuga nk'uwacu rwose baba bakomeje kugenda bahura n'ibizazane. Uyu mwuga ntago baworoshye, mujye munadusengera abantu banje rwose, umwuga wacu ntago baworoshye. Uyu munyamakuru rero yitwa Thierry Bangarore, uyu yakoreraga ishami rya radio na televiziyo y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Bunia. Uyu akaba yapfuye azize ibikomere bikomeye nyuma yo kuraswa n'abantu bitwaje intwaro abamusanze we mu rugo umujyi wa Bunia. Narababwiye mu minsi ishize mu makuru twatambukije hano ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari urutonde rw'abanyamakuru rwakozwe rw'abanyamakuru bagomba kwicwa. Uyu rero tayari nawe akaba yamaze gupfa. Muri babaje cyane inkuru bene nk'izi ngizi ubundi nzivuga rwose agahinda ariko se n'umubabaro ari wose, ariko Imana yimuhera uko ridashira. Umunyamakuru mugenzi wacu nko amakuru atandukanye ava muri aka gace ragera ku Ibendera TV abitangaza ngo abantu bitwaje intwaro zirimo imbunda bataramenyekana binjiye mu rugo rw'uyu munyamakuru muvandimwe mushuti umunyamwuga nkatwe. Bakaba rero ngo binjiye nijoro hagana amasaha y'isa 7 mu ijoro ryatambutse. Uyu rero ngo yakomeretse bikabije mu mutwe ndetse atakaza amaraso menshi mbere yo kujyanwa ku ivuriro rya Salama, aho yinjiye yamerewe nabi. Urupfu rwe rero rukaba rwaje n'ubundi akumenyekana nyuma yuko agejejwe ahangaha, kuko n'ubundi kuramira ubuzima bwe byabaye ijanga, bituma rero n'ubundi uyu umunyamakuru arangira yitabye Imana. Urupfu rwe rukaba rwemejwe na bagenzi be bo kuri radio na televiziyo aha muri bice bya Bunia. Bino bibabaje cyane. Thierry Bangarore kandi yari umwe mu bashinze televiziyo kuri YouTube yitwa La Voix de l'Ituri, kuvuga ijwi ry'abatuye Ituri.
raporo y'umwaka w'ibihumbi 2025 igaragaza abanyamakuru mu kaga yasohotse ku itariki ya 22 Ugushyingo muri uyu mwaka turimo, iragaragaza ingaruka zikomeye zikomeje guterwa no gukora itangazamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abanyamakuru batari bakeya bakunze kugenda bahutazwa, abandi bagahohoterwa, abandi bakicwa. N'ibikorwa twamaganye twivuye inyuma hano kwibendera TV. Ibi turabyamaganye bantu amunkurikiye, ibi turabyamaganye abantu byakutaza itangazamakuru, ibi turabyamaganye. Reka rero dukomeze, nta kundi abantu ba hafi ya Tshisekedi biravugwa yuko ngo aribo barimo kumugambanira. Ibi byaje gute? Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kirashinja abantu ba hafi ya Perezida Tshisekedi kuba ngo aribo bari inyuma y'umutwe witwaje intwaro wa Mobondo. Uyu mutwe wa Mobondo nkubwira yuko ubu ngubu umeze nabi, no mutwe byatangiye uteza amakimbirane yashingiye ku butaka muri teritwari ya kwa Mufu mu ntara ya Mayindombe. Ni gusa kuri ubu wamaze guhinduka umutwe w'inyeshyamba ndetse wagura ibikorwa byawo munsi ku munsi, ku buryo wamaze no gusatira umujyi wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wamaze kwidekarara yuko muri gahunda zabo bafite no kwerekeza Kinshasa, tayari bagakura Tshisekedi ku butegetsi bakamuhirika. Abantu rero abari hafi y'uyu mutwe ngo nabo mu butegetsi n'ubuyobozi bwa Tshisekedi. FARDC biciye muri Kapiteni Anthony Mwarushayo uvugira ibikorwa byayo bya gisirikare bizwi nka Ngemba ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko abantu ba hafi ya Tshisekedi aribo bari inyuma y'ibikorwa by'uyu mutwe. Uyu mutwe ufatwa nk'umutwe w'umugambanyi. Uyu mwofisiye ku munsi w'ejo ubwo yaganiraga n'itangazamakuru mu mujyi wa Kikwiti yagize ati, dufite amakuru avuga ko hagati y'imitwe yitwaje intwaro yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kari bamwe bavugana nayo ku bijyanye n'iyi mitwe nk'umutwe wa Mobondo. Ngo ikibi nuko abenshi mu bari inyuma y'uyu mutwe wa Mobondo arabegereye Perezida Tshisekedi. Ku manywa ngo bahinduka intama, nijoro ngo bakaba ibirura bagatanga amabwiriza kuri uyu mutwe wa Mobondo. Umutwe rero ugamije guhirika ubutegetsi n'ubuyobozi bwa Tshisekedi. Uyu mwofisiye yashimangiye ko nta buryo na bumwe abari inyuma y'iziriya nyishyamba bazakoresha ngo batume FARDC ihagarika ibitero imaze igihe izigabaho kugeza igihe ngo izawicira wose kandi ikawurangiza. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu hano kwibendera TV muracyahari cyangwa bimeze gute? Reka mukanye gato nze mbabwire aho twerekeje microphone, ariko ndacyababwira ngo ibitekerezo byanyu muterekaho byinshi cyane ndabikeneye. Like zanyu muterekaho ku bwinshi, subscribe zanyu muterekaho ku bwinshi. Mukanya ndaje mbereke aho twerekeza microphone hano kwibendera TV. Yes, ndabona batarama cyane mukomeje kugenda mudukurikira. Nge nitwa Mukada, hano ni kwibendera TV na makuru kwibendera TV na makuru yerekeye urugamba imirwano hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Reka rero ambabwire ko twerekeje mu bitekerezo byanyu, noneho abo areka ibitekerezo byanyu tubinyuzemo amaso. Uyu ngo yarambwira ati ndabakurikiye cyane. Uyu ngo yarimo kumbwira, uyu mbwiye ngo turabakurikiye cyane. Abantu benshi nago mwashyize amazina yanyu. Uyu mbwiye ngo turabakurikiye cyane, afite nimero y'Rwa na 010. Uyu ngo urimo kunyarekera ngo kujya ku rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV bisaba iki? Afite nimero ya 406. Na kindi bisaba usibye kujya kuri WhatsApp yawe ukatwandikira ugendeye cyangwa se ukoresheje iyo nimero na abakaye murimo kubona. Na kindi
bisaba rero iyo wamaze kutwandikira ibindi bibara akazi kacu. Ufite nimero ya 508 nawe ubutumwa bwawe twabubonye uravuga uti murakoze cyane ku makuru mutugezeho, urakoze cyane nawe kudukurikira, ariko mujye munatubwira aho muherereye, nibibana byiza mutubwire n'amazina yanyu, nuko rimwe na rimwe hari abanyandikiye bambwira ngo gutangaza amazina yabo ntago babikunda kubera yuko ngo babashaka yuko umutekano wabo ukomeza kugenda usugira, ariko mbibutse ko iyo mwatubwiye ngo amazina ntituyatangaze turabikora. Hanyuma rero hari undi watwandikiye ibitekerezo byawe nawe twabibonye. Hanyuma reka twerekeze hano rero kuri YouTube, ndabona ibitekerezo byanyu byamaze kuhagera nubwo atari byinshi cyane nkuko bisanzwe. Yitwa Wezo 999 yagize ati Bozoba pour toujours, il faudrait créer une autorité supérieure du gouvernement qui doit contredire ça avec notre discours que dit Judith Suminwa, que dit Kayikwamba Wagner. Uravuga uti rero hakwiriye kubaho abantu bari hejuru bagomba kuvuga ukuri bakajya banyomoza cyangwa se bitandukanya n'ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ariko kandi hakaba abantu bari hejuru bagomba kujya bavuga imvugo nyakuri cyangwa se imvugo ziyubashye, imvugo zitagiraho zikandamiza. Reka rero mbasezereho nshuti bakunzi ba Ibendera TV, reka mbasezereho kanyuma nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, birumvikana mukomeze kugubwa neza. Nge nitwa Mukada, hano ni ku Ibendera TV, tukaba twari mu makuru rero agezweho kuri aya masaha. Mwese mukomeze kugira ijoro ryiza, ikikarusho mbifuriza Imana ikomeze kubarinda mwese rero. Bye, ciao ciao.